one feedback bi ho before Debbie wada etimati mase feedback be na ho Gladys aha yo na no eja mama eni che ya sem no mo fa video ni nto so na ye etiefo nhwe de kosi ye wodem eja mama na e ba twede no mama yi ni mra o voice no mama yeni abe ma driver ni nu a na no de na semba onu wabu nkotodwe wona se animu no chei no na se ne nso se da eja mama na hye white no wanya je ne background se afiri o chei nsem no bibie no o chei be ka eti o chei ne butu wa wo pa che no so eja mama se wo mpene wa bo ne ba ne dua ne niam na sisi won so ayi shinap wo de ba kwasi chei anim wo de ba ko nso asi won nso anim so obi e fa modua ti na chese na mete wa chese asem na je me nsem a me hwe wo mo no o se asem a o ka ni nyina asenye no kura chei modua no eja ma wa kasa na ni nyina papa ya hawo so wa fa ne bucket akola be ma se akola na brabo wo so di ni pa de se na wo nya na no wa me hawo se be ya na no wa de be ya na wa de wa ma pressure na me de ya ni ya kwan se wa opa na papa ya be fa ni se mo na tuka wo se ga se ni de ha ni no so se wo want to feel e de ma jam ti chawo pana wo be pass exam ma wale wo be da na ko wa ku na na wo kwende ba chowa se kasa ne bai na kasa ne bai isi o ma mi nti me ko ti san ko pa cho no ma me se isi ano ya kan ko si se me ni be tena di ma ti ma be ya no ma di sa ne ko ya nti se ma wo ka cho se ja mama pre ya ma wo yi wa ko ma mi ti so wo le fit ti ma be e no be ma ko wo ba ne ma no o ma ko fi so se brand ko fi o ba pe no ya nti ne wasi wo be Sata ya wo em kana wani udi ni se Gladys ya kana wani Gladys sata ni o be tu yi em brand se ya wona ko be kana wo mo ko sister wo so be di wo ya na se ma fun kasa wo mo tu be se bi ya sa e ja mama una na uni o de se da no bo ni se ni ti wo so be abranti ya ye be se bibia NKOMO papa ina nene kasa o bo so ti nene kasa abranti eno kwada wani abrai ben da dai ana yare ci ko kutaka so abrai ka ni mo fambo to to be funny so fa kulo ko bina ko o men ne be ni mi amanya no fa bo te sambi bla na ko fa wi ko ba we ko ti fi o bino ka fa no ko so te ba ko no na ho dio ne ti se si an wotu ko tere man ko che ya tu ko tire yo ba wotu no ne yire na ko ye se eni me ho on kana budi eni osu no be su ntate ni na yire ne ko pa ba si an ma mere ne be no nya ho dia ma ani se eja mama kan ni nsam se eye wo chei ya one ne ba Gladys ne tie no wo chei na ka kire ne yiri ya Gladys no obotire ni se eja mama ne yire ma Gladys ni nkobo ni ti nye so okobo nti amame ne ebayifo wo be ka no ena ho ne ma wone wo chei na wo no so nkola ne nko na ba ema yi ho sansa na na ebayifo wo mko ba ne nkura ne yale ti de eja mama nso ka kosi ya ne se bayifo de enwale ne ba ti abodua sese ne ba ne nim no ne be ema yi kokoda ene ewiase ha nyina ne shinapo na mo amo wa yeso na ara no a awrawusem se Gladys ne pe boy no sa wo hwade na Gladys ne penikum
esuduabo ni nti esura banti ye de ye bompa ye se omo ukoi no kakoma no beba fom na sa be ma ne so abodua iska so no so na sini so dibia enu so ade kronkron enu so sa adua ne so hya etu ama wade ne de agire nyame no wane beba mu eti na de wo ho no de adamase on se de ye ka feedback no ye ma mu hunu de etua mu ye nua bi wo ho o chena ye mpese ye beka ni nyina case